mu masaha abiri yose igisirikare cy'Uburusiya cyahase umuriro ubudahagarara igisirikare cya Ukraine mu karere ka Petrovsk mu burasirazuba bwa Ukraine muri Donbas iri mu biganza by'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Kiev mu murwa mukuru iri joro ryose haraye hatuje cyane nyuma y'uko igisirikare cya Zelensky kirinze kongera gukora amakosa y'ubushotoranyi ku bakomando b'Uburusiya. Byamenyekanye kandi ko Perezida Vladimir Putin ku rundi ruhande n'igisirikare cye giherereye muri Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine bari gutegura igitero cyo kwataka bimwe mu bihugu bikikije Zelensky birimo Polonye, Moldova na Romania. Ikaze mwese inshuti kuri izi page zikomeye kandi zicukumbuye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 235 w'intambara yatangiye ku tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu kinyamakuru Belarus Partizan bavuze ko nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gitangaje amasaha ane y'agahenge k'imirwano ngo abaturage bo mu karere ka Petrovsk bagasokemo, dore ko ibitero bikomeye biri kukagabwaho byiyongereye cyane. Lieutenant General Valery Azapov uyoboye urugamba rwa Donbas yose nyuma yo kubona ko abaturage bo muri aka gace kose ka Petrovsk bari mu kaga gakomeye, yatangaje agahenge k'imirwano kiswe akemuwe ku nzira karengane zagambane na Perezida Volodymyr Zelensky. Ariko mu gihe amasaha yatanzwe yarari kwegera kurangira, Ukraine yashatse gufatirana igisirikare cya Perezida Vladimir Putin imbere gato, ariko ngo ibyabaye byerekanye ko Abarusiya nta mikino bafite kuri uru rugamba rwatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti byabitangaje, hakurikiyeho amasaha abiri y'umuriro ku basirikare ba Ukraine. Biri kuvuga ko amakosa bakoze yatumye batakaza abasirikare n'ibikoresho bitabarika, hakiyongeraho n'abarwanyi bake b'umuryango w'ubutabarane mu gisirikare NATO bahavuye ari intere. Ni nako kandi mu gihe Kiev igoswe n'ibitero bihambaye by'igisirikare cy'Uburusiya, bamudahusha batabarika abakomanda ibihumbi ku masaha ya kare ku munsi w'ejo batatse ububiko bw'intwaro buri mu birindiro by'ingabo za Ukraine rwagati muri Kiev mu murwa mukuru, bakora ibikorwa byihariye biteye ubwoba ku buryo batitije igisirikare cyose cya Ukraine nacyo kirinda kongera gukora amakosa yo kurasa mu cyerekezo giherereyemo abasore n'inkumi ba Perezida Vladimir Vladimirovich Putin. Bomb Today, kimwe mu bitangazamakuru bikora inkuru ziremereye zo ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, yavuze ko iri joro ryose Kiev yose yari irimo umutuzo udasanzwe nyuma y'uko Perezida Volodymyr Zelensky asabye abayoboye urugamba kutongera gukora ikosa ryo kurekura isasu na rimwe ryerekeza mu birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Gusa amakuru aturuka mu butasi bw'Abongereza avuga ko Kiev iri kwinjira mu bihe bibi bidasanzwe kuko intwaro ziremereye zimaze gushira ku ruhande rw'ingabo za Ukraine ziri kuyirwanaho ngo idafatwa n'Uburusiya. Ariko gato duteye umugongo umurwa mukuru Kiev tukerekeza mu gice cy'uburengerazuba bw'iki gihugu muri Lviv, umwe mu mijyi ikomeye ya Ukraine. Uburusiya bo hafite ibirindiro bikomeye byahageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka mu rwego rwo kwitambika abasirikare ba NATO binjira uko bishakiye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Noneho muri uyu mujyi biri kunugwanurwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze guteguzwa na Etat Major y'igisirikare cy'Uburusiya ko isaha iyo ari yose bashobora kwakira itegeko ribasaba kwambuka umupaka wa Ukraine na Polonye, Ukraine, Moldova na Ukraine na Romania mu rwego rwo kwataka ibihugu bikomeje kunyuzwamo intwaro zisaga hafi 80% gizinjizwa ku butaka bwa Ukraine, ari nazo zikomeje kwenyegeza umuriro utazima. Ariko kandi abasesenguzi n'abakurikiranira hafi by'intambara bavuze ko ari ibintu bigomba kwitonderwa cyane, kuko urugero nko muri Romania hageze ibirindiro bishya kandi bikomeye by'igisirikare cy'umuryango w'ubutabarane mu gisirikare NATO. Ese biraza kuba ko igisirikare cy'Uburusiya kiraza kwagura ikibuga cy'imirwano? Reka turebe uko Perezida Vladimir Putin araza kubishyira ku murongo, agashyira kadomo ku ntambara yo muri Ukraine gusa akambuka imipaka y'ibihugu bitatu twavuze. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Umwanzi wacu amaze guhomba abasirikare bagera ku 65,000. Iyo ni intsinzi ikomeye kuri we. Twese nk'abanya-Ukraine tuzamura ibiganza byacu dushimira Imana yaduhaye intsinzi ikomeye kuva mu kwezi kwa kabiri. Nzi neza ko Abarusiya abaturage bakabakaba 100,000 bamaze gupfira muri iyi mirwano kubera ubugome bubi bw'ubutegetsi bwa Kremlin bufitwe mu biganza n'uwo mwicanyi. Nzi neza ko iyi ntsinzi ari yacu nka Ukraine
tuzahangana n'uwari wese, ariko Ukraine turarinda abaturage b'Uburusiya tubasaba ngo basirikare mwoherejwe ku rugamba ku butaka bwacu bwa Ukraine, nimutwumvire mumanika amaboko muze tuzabaha ubuzima bwiza, mutera umugongo ayo mategeko ya Kremlin, amategeko atuma mukora ibikorwa by'iterabwoba. Nzi neza ko Uburusiya buzabaho neza budafite umunyagitugu, ariko bizaba byo nimumara kumutera umugongo. Ndababwira abanya Ukraine nimuzamura ibiganza mugume ku mirongo y'imbere y'urugamba, tuzi neza ko tuzatsinda. Azadukangisha intwaro zikomeye, atwereke systeme zigezweho zirinda ikirere cye, ariko nkatwe abanya Ukraine dufite ubwenge n'amayeri akomeye ku rugamba, tuzi neza ko tuzatsinda. Reka nongere nibutse abaturage b'Uburusiya, ntabwo tubifuriza kuzagaragara mu bikorwa by'ubwicanyi, mu byaha bikomeye by'intambara ku butaka bw'igihugu cyacu bitewe n'ababoherejemo, ariko ndababwira ngo nimwemere muze ku ruhande rwacu nk'abanya Ukraine, tuzabarindira umutekano, ntabwo tuzabageza imbere y'ubutabera. Ariko uwo wese uzaguma mu bikorwa bijyanye n'ubucancuro akaza ku butaka bwacu tukamufata, azabona ibihano bimukwiriye. Nzi neza ko uyu munsi icyubahiro kiri ku butaka bwacu bwa Ukraine. Abo mu burengerazuba bw'isi turabashimira kuko bakomeje kwigaragaza baduha ubufasha. Tuzi neza ko ubutegetsi bubi bwa gisirikare buyoboye igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwacu bwa Ukraine bari gutegura operasiyo zikomeye zo kurimbura abanya Ukraine mu murwa mukuru w'igihugu cyacu no mu majyepfo. Ariko ibyo ntabwo bazigera babigeraho, kuko twebwe nk'abanya Ukraine natwe dushyize hamwe tukavuga ko Ukraine n'umunya Ukraine ari ikintu cyo kubaha, ku buryo tutagomba kurebera kuzagerageza gutegura ibitero bigamije kumuhitana. Vladimir Putin, uwo mwicanyi wa Moscow, nzi neza ko nawe azaza kubona ko ibihano amahanga mushyiriraho, igitutu cy'amahanga ndetse no kumutera umugongo kw'ibihugu byinshi mu isi, azagira agacika intege agasohoka ku butaka bw'igihugu cyacu. Ntabwo ibice yigaruriye azabigumana mu biganza bye, tuzabimwambura byanze bikunze. Nzi neza kandi ko Ukraine yitubona izongera ikajya mu buryo bwiza itekanye, kandi ndibutsa abari inyuma y'ubutegetsi bubi bwa Kremlin kongera gutekereza kabiri, kuko nabo bari gufatanya n'umunyabyaha uri gukora ibyaha ndengakamere ku butaka bwacu bwa Ukraine. Azaryozwa nawe ibyaha by'intambara byanze bikunze. Niyo mpamvu mvuga ngo nimutera umugongo ikibi, mugani inzira nziza yo gushyigikira ubutegetsi bwacu bwa Ukraine. Nzi neza ko tuzatsinda. Icyubahiro ku munya Ukraine wese, icyubahiro kuri Ukraine yacu duhanganiye kugira ngo ibone intsinzi imbere y'umunyagitugu umugome mubi, umwicanyi wa Moscow. Nibyo twinjiye ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Ukraine. Perezida Vladimir Putin n'inshuti ya kadasoka General Ramazan Kadyrov w'abanyacecenia byavumbuye ko bageze kure umushinga wagwe wo gukoma rutenderi intambara yeruye y'Uburusiya na NATO igatangira ku butaka bwa Ukraine, ndetse no muri ibyo bihugu bikomeje kwatsa umuriro byo mu burengerazuba bw'isi biri kohereza intwaro zidasanzwe ku butaka bwa Ukraine. Kuri uyu ruhande kandi, umwe mu bakomeye mu gisirikare cy'Uburusiya yatangaje ko hari intwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ku butaka bwa Ukraine, ariko zikagurishwa magendu ku mitwe y'iterabwoba yo mu burasirazuba bwo hagati, bikozwe n'abasirikare batagishaka kurwana n'Uburusiya kuko batinya kwicwa nabi, kandi bagatinya no kuvuga ko biyomoye ku butegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky.